Ni amakuru ngiye kugezaho kuri uno munsi, aho mu Rwanda uruganda rutunganya urumogi rumaze kugera kure. Ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB buratangaza ko imirimo yo kubaka uruganda rutunganya urumogi rwifashishwa mu buvuzi igeze ku kigero cya 43%. Niba biheruka gutangarizwa abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ubwo RDB yasobanuraga ibijyanye n'imikoreshereze y'ingengo y'imari ya 2024 na 2025 muri Kamena 2021, nibwo hasohotse iteka rya minisitiri ryerekeye urumogi n'ibikomoka ku rumogi. Amakuru ngiye kugezaho kuri Kidasamura Movie, niba ruvuga mbere cyese kuri YouTube channel, nyaboneka rebe kuri buto yanditseho subscribe kandi no kunzogera, ndetse ugera muri comment duhe ibitekerezo byawe, bizajya bidufasha kubona amakuru yacu uzajya gufasha kubona amakuru yacu munsi dukomeza kudekurira katura kugeza amasaha 24 kuri 28. 2021 nibwo hasohotse rero iteka rya minisitiri ryerekeye urumogi n'ibikomoka ku rumogi rigena ibigo n'ahandi hantu hakorerwa ibikorwa bijyanye no guhinga urumogi no gutunganya, gukwirakwiza no gukoresha urumogi n'ibikomokaho, no gukwirakwiza itangwa ry'uburenganzira bwo ku bikorwa n'amabwiriza y'umutekano agomba gukurikizwa. Umuyobozi mukuru ushinzwe imari muri RDB Joseph Cedric Nsengiyumva yabwiye abadepite ko imirimo imaze kugerwaho ku kigero cya 43%. Yavuze ko ibisigaye birimo uruzitiro rusanzwe rugizwe n'inkuta ebyiri, ndetse ko imirimo yo gutunganya uburyo bwo kwakira amazi y'imvura yarangiye ariko itarishyurwa. Mu bijyanye n'umutekano w'ahahingwa urumogi, biteganywa ko ikigo kigomba gushyiraho uruzitiro rw'ibice bibiri, kuba hari irondo rikorerwa hagati y'ibice bibiri by'uru ruzitiro, gukoresha sosiyete itanga serivisi z'umutekano zitangwa n'abikorera ryemewe, icunga umutekano hanze amasaha yose agize umunsi kandi umunsi yose igizwe n'icyumweru. Hagomba kandi gushyirwaho amatara y'umutekano, kamera zifashishwa mu kugenzura umutekano, iminara yifashishwa mu gucunga umutekano n'ibindi. Hagomba kandi kuba hari abakozi n'abandi bantu bahawe uburenganzira bwo kwinjira mu kigo bagomba kwambara imyambaro ibarinda idafite imifuka ibikwa ahantu habugenewe no gucunga imifuka, kurinda ahantu habugenewe no gucunga imifuka n'igufuri. Kampani ya Kikongo Organic Kikongo niyo yabaye iya mbere mu guhabwa uruhushya rwo guhinga urumogi mu karere ka Musanze mu gihe cy'imyaka 5. Iyo kampani ivuga ko yasohoye miliyoni 10 z'amadolari mu kugura imashini, kubaka ibikorwa remezo, kwishyura amafaranga y'imitungo n'abakozi, ndetse no gutumiza imbuto z'urumogi zihinduriwe uturemangingo GMO. Mu mezi 46 ya mbere hazasohorwa ibiro 500,000 by'urumogi kuri hegitari, hanyuma urwo rumogi rwoherezwe mu mahanga ruvanwemo amavuta akoreshwa mu gukora imiti. Ni mu gihe u Rwanda rufite intego yo kuruhiga urumogi kuri hegitari 134, kandi ruteganya gutanga umusanzu wa miliyoni 3 z'amadolari muri uwo mushinga. U Rwanda rwemeje ko urumogi rujya ruhingwa rugakoreshwa mu bikorwa by'ubuvuzi no gutanga umusanzu mu bushakashatsi ku buzima ku rwego rw'isi, guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Urwego rwiteze kuzajya rusarura urumogi rufite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari kuri hegitari imwe, bifashishwa guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Bigateganywa ko mu kugenzura ubuhinzi bw'urumogi RDB izafatanya n'inzego zirimo icyo kigo cya RICA, Rwanda FDA na polisi y'u Rwanda. Uretse mu bijyanye n'ubuvuzi n'ubushakashatsi, itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange riteganya ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha. Ibi yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20, ariko atarengeje miliyoni 30 franga byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye birimo urumogi. Guhiga urumogi rero mu Rwanda biremewe
ariko iyo ubifitiye uburenganzira bivuze ko iyo ubikoze nta burenganzira ufite ukabitunda nta burenganzira ufite ukabigurisha undi cyangwa se ukabiha abandi nta burenganzira ufite ndetse ukabitunda ubivana mu mahanga nta burenganzira ufite ukabibika nta burenganzira ubifitiye ukabiha abantu nk'imiti ariko utabifitiye uburenganzira uhanishwa igihano cy'igifungo. Iyo bihamijwe n'urukiko uhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu ndetse n'ihazabu ya miliyoni 20 ariko itararengeje miliyoni 30 ku mpamvu nyoroshyacyaha. Ndetse aho ngaho nta no kujurira birimo kuko urumogi rufatwa nk'ikintu gikomeye cyane kibi mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rero rurimo rurahiga urumogi kugira ngo rujye rurwohereza mu mahanga ndetse rugende rugurirweyo rukorerwemo imiti ndetse n'ubundi bushakashatsi muri rusange. Urumogi rurica nta keza karwo, rurangiza nta keza karwo. Niba rero ibyo ngibyo uri kubyumva neza cyane, Imana iguha ibyo kurya, iguha amafaranga ubuzima buzima. Iyi twazafite ibi Rwanda ya kabiri, nanjye ndaje dusubire n'andi makuru agezweho mu kanya kaza kuba kari imbere.